Ndabasuje. Marburg ni virusi yegeranye cyane ya Ebola nk'uko ishami rya ONU rishinzwe ubuzima ku isi ribivuga. Marburg yatangiye kuboneka igihe abantu 31 bayanduraga nyuma y'icyumweru bagapfa mu mwaka w'1967 muri Marburg na Frankfurt mu Budage ndetse no muri Belgrade muri Serbia. Iyi ndwara basanze yarahazanywe n'inkende zinjijwe mu Budage zivuye muri Uganda, ariko kuva icyo gihe iyi virusi yagiye ica no mu zindi nyamaswa hanyuma no mu bantu. Iyi ndwara ikaba imaze guhitana abantu 5 mu gace ka Kagera muri Tanzania, akaba ari mu burengerazuba bw'icyo gihugu. Aka gace kakaba gahana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Ibimenyetso by'iyi ndwara birimo guhinda umuriro, kuribwa umutwe, kubabara ingingo. Nyuma y'iminsi 3 akenshi hakurikiraho gucibwamo, kuruka, kuva amaraso, kuribwa cyane mu nda. OMS ivuga ko kuri uru rugero abantu babona umuntu wanduye nk'umuzimu, amaso agatukura, isura igahinduka, agacika inkokora cyane. BBC yatangaje ko uwayanduye iyo akize amara umwaka akoresha agakingirizo mu mibonano mpuzabitsina kugeza intanga ze zipimwe kabiri, bakemeza ko iyi virusi itakirimo. Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyasohoye kuri uyu wa kane tariki ya 23 Werurwe 2023 rivuga ko iyi ndwara ihitana 88% by'abayanduye kandi kugeza ubu nta muti cyangwa urukingo igira nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS. Muri iryo tangazo kandi rya RBC rivuga ko Minisiteri y'Ubuzima isaba abaturarwanda kwitwararika ibi bikurikira: gukaraba intoki inshuro nyinshi n'amazi n'isabune cyangwa umuti wabugenewe, kwirinda gukora ingendo zitari ngombwa ahagaragaye icyo cyorezo cya Marburg. Umuntu wese ufite ibimenyetso bya Marburg byavuzwe haruguru agomba kwihutira kujya ku ivuriro rimwegereye. Ikindi Minisiteri isaba abaturarwanda no gutanga amakuru igihe cyose hari umuntu waturutse ahagaragaye icyorezo akagaragaza ibimenyetso bya Marburg. Murakoze cyane. Iyi ni channel ibigezweho updates. Naho butaha.